Dobar dan, dragi, danas igramo Mad World. Vidio. Ja. Redline. Idemo na novu misiju. Nije se vidjelo kako sam ubija prošlog bossa, ali nema veze. Idemo map. Idemo protiv ovog tu majmuna. Idemo. Take the challenge. Sve ćemo ih sad pobiti. Sve ćemo ih pobiti. Ima da ih pobijemo tako da ih pobijemo da neće znat ko su. Well, Watch fans, I hope you enjoy your road rage experience. Because Jack's about to race down the nasty stretch of pavement in Barragan City. This is idemo. Oh! Kak se ovo... A mi smo motherfucker. Oh! We don't let that motherfucker burn. Wow, wow, wow. Friend. Evo te, ovo je Mario Kart. What the fuck passou? Cai. Haydi. Ubiga. Whoa, those guys are burning up the road. Opa! Napokon. Evo nas. Tornado je. To je boss. Već. Kaj je tornado, motherfucker? A. Ovo ću se izmaknuti. To!
Oh! We don't let a motherfucker burn! Kako ću te ubiti? A ću umret. Tornado! Ja, super. Super ubio. Fuck. Kako da ga... Isuse, ne mogu ovaj dole napraviti. Nemoguće ovo, gledaj. Yes! Ubiće me, ljudi! Ubit ćemo ga! Da! A, ruku sam uzeo! Doći ćeš ti vam. Fuck. Motherfucker. Fuck. Ej, još jedan život. Sad si mrtav, čovječe. Ej. Di si majmun? O, udari ga! Mrtav sam, fuck!
Isuse! Mi ćemo ovo popušiti. Jedan HP ima. Dobro je. Ajmo mrtav, to ljudi, ubili smo ga. Da. Ovo je naći finish ikad. Jeli? Bitch! Da. To je to, ljudi moji. Svaka mi čast. I to bi bilo to, nadam se da vam se svidjelo. Ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećem videu.